Di serutan rana atau leikalai. Rigo makadai ni Pak Bangi. Hayya 'alal falah. Lo mana kimena tu pakalah. Ya kode talau pakalah ki atau ikalah ki? Agak kalah ki? Setan. Urasa tanya setan apa? Agak pale kutuh. Kotanya kutuh baki tanga atau kurasara. Padahal melo pakalah. Kira-kira ya kutumatan dilari na tumakutu pakeloi aje tuleru pakalai. Ya. Lari si kidana tapi deni ala sara kale tawe pakalamo kiro. Bapak Ibu sekalian. Toma-toma lebih ke kadir. Makukoe ipau kalima na pau marepe na pau tau ya Pak. Maka da iya makukoe tuobasi masigi. Tuobasi masigi. Tapi maka kurangan ngisa na. Angka biasa balik na kadet pekutan na kurang usas tak bagi jamaah. Ya. Padahal ia mero ampai mak bangun masigi tahu na sabab pura na rekeng isa na kampunge makadai ia ku masigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Siti najasi patarakatan ra'sukuru kemarajata Risisi raja kuasana pong Allahu Ta'ala nasabab pamasina naniya kamasina naniya papidali risisita ri lalana tu tungeta na tu pada angka salama rilino salama ri akhiramati insya Allah. Salawanan niyang pasalama lor salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasre pamasi nan niya salamakeng minaz zulumati ilan nur. Tama-tama lebih ke hadir jamaah safari insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Safari malam ini, safari malam putaran ke-804. Perjalanan ke-17 tahun dalam perjalanan tim Armada Safari sholat berjamaah di Kabupaten Pindrang ini. 2 malam 1 masjid dengan harapan menjadi motivasi okoseninna sejis selenge tengana kampung supaya angkai canni-canningi atina kedu pakedu alena malai pakai makan jakna nalo menguluri pong Allah Subhanahu wa taala. Tanna podo angka ki si rendre tamari decengi. Pigau dece na tu pada salamat tama serugaannya menyemangan pong Allah taala. Insya Allah. Tama-tama lebih ke kadir jamaah safari insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi aku tu makutana pak itanai ale magi rode iku pong Allah Ta'ala muliki liwa kutue. Tapi ko taulino muliki matana ko de tulau. De? Ya ko taulino na reki aga-aga cek de liwa tanak tak. Ta? Pong Allah Ta'ala de gaga rekingan na pabirina realita de na rule reking tapi de tu matana. Cuma kajero? Ya. Kama koro pak. Ya ko pura kina pampeta we aga-aga cede we letiman lepa-lepa na palesan juti apa aja. Pong Allah Ta'ala na reki papenya matalab biegan na. Dia sekada kegawat tunisan jupuangi. Madari lalu tanya puangi na tapu madecing. Agi pale. Ali na mato nasa madecing. Ampe madecing na sabah ali na mato makaresoy. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, nalupai makadai. Atutungan na sininna sewa-sewa na punanya. Sininna sewa-sewa na rasakannya. Sininna kejadian realena anu polemana ribuangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku tu macar mamaku biasa tu maka ada wisamu itu. Ya, wisama namo gare maka ada maku memero. Cuma yang jadi masalah dalam hidup ini, ya, kira-kira angkaro tahu melei kalah? Angka tahu madalo melo ikala? Tapi sister tiserutan rana tahu ikalai? Tiserutan rana tahu ikalai? Rigo makadai ni Pak Bangi. Hayya 'alal falah. Lo mana kimena tu pakalah? Ya ko de talau pakala ki atau ikala ki? Aga kala ki? Setan? Urasa tanya setan apa? Aga pale kutu. Kotanya kutu baki tanga atau kurasara. Padahal melo pakalah. Kira-kira ya kutumatan dilari na tumakut tu pakeloy aje tulero pakalay. Ya. Lari si kidana tapi deni ala sara kala itawe pakalamo kiro. Bapak Ibu sekalian. Toma-toma lebih ke kadir. Makukoy ipau kalima na napau marepe na trampau tau ya Pak maka da iya makukoy tuobasi masigi. Tuobasi masigi. Tapi maka kurangan ngisa na. Angka biasa balik na kadet pekutan na kurang usas tak bagi jamaah. Ya. Padahal ia mero ampai bangun masigi tahu na sabab pura na rekeng isa na kampungnya makadai ia ku masigi siagalon ni masigi ya anggaplah 15 kali 15 iya berarti berhitunglah 31 sab iya 31 sab kali 15 lomunri. Demeto na ala ni Pak kampung isa kampung iko makumitum nilon na masigi. Akhirnya itambay menre. Tapi kaya wat tu na analisa iya ya sewe. Oh malapwa bitaw. Iya. Kumamaw lutaw inondriga. Ya wami. Diga yase. Oh, ko yase ki digay lolongan. Ya. Tawa-tawa lebih ke kadir.
Ia naroon na madari, mumpuni pikiran na panitiay. Mumpuni pikiran na panitiay. Aliang ita na sampi na. Waluangi pakarangan na. Layiraw ba masigi na cantik. Niga di iro ipake? Di na pakampung. Di na pakampung Alhamdulillah. Luar biasa tapuan na sa gisalata. Magi pa. Rigo makaday na Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membana masjidan banallahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi ibo ngeti matu bola ulawar di suruga. Alhamdulillah. Ia naro na pau pacaramai sehingga seji salat tamanang masih di koti kantona koti dompena paresai di makili cubue magai melo ipatama masigi supaya angka bola ulawa matu oko suruga. Amin ya rabbal alamin. Yang jadi masalah matu oko surimunrin na po ng Allah Ta'ala ega pa bola ulawan na bangu puangi. Ega pa bola ulawan na bangu puangi oko suruga pa. Tapi ternyata ang kamanang asan na okoro anunna B, anunna C. Yang jadi masalah de jagon Cina. Ya, angka asatta bola ulawan lengkap perabot. Naya apa pa bukana goncingnya pak? Tanya goncing ya kibu-kibua. Dena kada melo pipaki napa isapa kada niga makatani goncina. Beda ko bola taulino pak. Bola taulino ko tu masurab bola terima jadi pimatu na pelola isapa maka da kega niga to makatani goncina minimal punggawa tukangi atau pemborong. Na pongalla ta'ala pakatani goncina bola na suruga. Ia minaware tau makatan ia purai makibua goncimena glimino. Ia minapunai goncingnya matut na ipaterimai goncing kumagai nareko purai nakuragai rilebo na tanai. Yanero matu mega tau na balasan rekeng puang nangka dia sumbang aku ko masigi. Ya. Nah kadang puangnya angka memang angka roe. Asamu jeroy ni alo puasamu. Si anu binti si anu, dianu bin si anu. Asamu iro. O kumadalo monro. Seko umuru umumate he. Seko sumbangan mutama masigi he. Cuma yang jadi masalah si pona tama sumbangan mudena kamu celengi mi. Dena kamanya-manyamongnya kolino. Apa ya ko makoni masigi si tengah suruga ni sebenarnya. Tanai mana kigari itu madaloy. Makumo cantik na bolata. Makumo pacina. Makumo cake na. Kira-kira. Ya, mohon maaf. Artinya kan, dek kuagi, dek kusinggu itu pandalo dek. Artinya melo kakasi tanda podo. Bere kada silapa kue nasabari. Na tutama mana suruga sinin atau madaloy. Amin. Tapi namo tu pe kono batewe pengajari muli tay kualena hatia. Ya. Madari lalu na baci mi pacaramai. Ya. Iya, na baci mi pacaramai cacala ada pacaramai ro. Taridi mana na singgung. Deje na tu masinggu pa ipaumi agamai supaya makanja itepot na makanja pahata na makanja pangkau ketak nasabari idik matotu matu dupai wasile na
akaresota Bapak Ibu sekalian. Nah puangnya dia maka dah in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Decengnya mu pigau iko mato lupai, jae mu pigau li sumaturi alemu. Itu Bapak Ibu sekalian. Intinya apa? Iro iditore lebo na atanai agami pale ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sipati ruwal lalam madeceng si pisang karimajae. Itu teman-teman lebih keng kadir. Ia naro sebuah upaya segi salat teman lagi. Boleh tiruang, boleh alat calimpo, boleh benteng, tepo, talabangi, urung, tapi lepangang, cempa, tapi sempang, ya, kota, bulu, karangang, karyango, dolangang, lerang-lerang, iya, iya, mabela memang nilalautan na dia penita lerang-lerang, iya, amat sangang, ya lawat tasi, salo, buah-buah, sana, sarempo, termasuk madalo. Ini Bapak Ibu sekalian, boleh lengah. Coba Pak, agak kira-kira ya katai. Saliwan na melomi si uraga-raga dari decengi. Akatana aga meki lolonga apalang amal jariah namanya. Tanna podo pakuragatana angka kipada sesuai lima tepi teiwi kedo-kedo madece seji selata nama cinna to kode pale nulle macin rolai saparie minimal masigitna napakaroaki magi Pak mo mapi ku pawiya wanyewe magi Pak nasaba macawe ni ramalang magi ramalangi Pak mi tau ka seding kong kaseji selaku puru tengalalang nalipat tengalalang magi Pak nasaba dek nang kana pemanasan natapal lari tiap aja kamakwero Pak apa itu ko ramalangi dek nagaga istilah wakada sebenarnya ai minggu pole pasikulau magi Pak nasaba angka ilalung ulan ramalang agam ilalung ulan ramalang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadari khairum min alfi syahr iro Pak melo ilalung na iro Lailatul Qadar kapan turun malam Ramadan yang umumnya digambarkan paling banyak disepakati akhir-akhir Ramadan. Tetapi itu kan kaidah pendapat Pak, kajian-kajian umumnya. Tapi yang paling intinya adalah malam Ramadan. Jadi makanya supaya aja ki gaga mas sesekali sidup pasi salah amaki. Laba ki nak naba inapa ki lau. Termasuk angka tahu apa irma sahur ini sama kada Lailatul Qadar turun malang ganjil. Akhirnya malang genap dena lau. Ya. Malang genap dena lau. Malang genap to pinas sumbang. Dena sumbang kalau asana malang ganjil pinas sumbang, malang ganjil pinalau. Dena lau ko malang genapi. Apa dia pagare naturu Lailatul Qadar? Tidak ada penjaminan Pak. Yang jelas malam
Ramadan. Tama-tama lebih ke engkau hadir. Kalau memang ada kaidah itu artinya kembalikan kepada Allah. Tapi ya komelo ki lulu ngetonga ngirai aja je tatunga si pulo-pulo. Apa Ramadan 1 sampai 29 atau 1 sampai 30 Ramadan. Aku lekule ni je. Ya, aku lekule ni. Magai nasabah ia ko ilolongamu iro siwaniro. Masalah nak dia nipatan tu maka ada wani siaga dano. Yang jelas wani Ramadan. Umumnya disepakati gambarannya adalah malam ganjil. Kemudian malam-malam terakhir. Ya na Ramadan itu nak daya malam-malam terakhir piwatu ngetungang. Walaupun memang banyak kaidah dikuatkan dari kaidah itu, maka daya Nabi Muhammad di 10 terakhir aga nabi gau. Napa mereka ni pak beken na kurangi tindrona, ya, nagarusuk mas sempajang. Ya to sidi agi pemumpaki, ya. Ya po saya jisalat saya poko urani nama toa. Ya harapamua. Nasanya tawe tiama tu bakeh. Kecuali masa mengi malase nasoro. Tapi ya kunule mopi lolo melo je si pacapu. Itu tu motoai. Ya po anak muda ya, artinya cara namelo pada semangat anak muda kong ke artis si bawa angka ustas. Sehingga promasigi ide ikutan mana gare to madaloy kega watu na sipulong anak muda ko masigi Biasa ni runtuh si anak muda sipulong ko masigi ero. Iro ajuma anak kalolo. Tapi anak darai iya. Wa tarawih pi. Magi pale ko artis na si pulung. Ya. Ya to si makun raye. Macoa-coawe. Ia patumatu na mamula mengele-ngele magapi. Nareko mamula ni mapesipulu modala. Mini meli baju baru. Anak pas suku-suku. Sidi. Melo ni meli parewa bepa. Daniel li bawang melo siaki buah. Yambak tangaso, yambak weni. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi engkau unik Pak. Natunga-tungangi mak bik peliwa egana. Maromok de na pandri bepakanjak lakaina. Bepaga pale maromok na sorongang ilakaina. Duan rupa kode na maku bonya Tuh nga gaya ibu. Ini deh tangakui tapi makadaman ng ilakay tatongang. Anak-anak lepak Cina, lepak ke Cina-Cina. Napura ni yaleta dua tatalu kok ni. Isu buan ni, ipataman nila Marie. Ta ipakanjaki gon Cina. To nga gaya ro? Ibu, ni kami majeto tak bepang. Oh, tamu Oh.
Maga ni ko digata mutta. Monroy bepai. Bepakanja anak-anak pura mi iparasai. Ia panapak na tak buka kong katamu. Akhirnya aga nasabak bepakanja nan pura na cami na pitasisen sipak kedo na anak-anak agaro dek na sampoki sirita. Dek na sampoki sirita. Magai tak buli tak buka angkatamu terpas melalui setiap aja makoti. Betul tidak? Sila dapat sulaka ngimata anak-anak. Magi roaseng supaya ajak na pagkasiriki kong katamu. Ia ko makbib paki palin na kami man 5 talan. Iya palin na kami man 5 talan. Aga gunana supaya de na lulu itamue. Kuya lagi caci di tak dua. Lamari cami pasinapitangi. De gaga. Teman-teman melebihkan kadar tabi. Inilah kaidah yang kita ingin capai, Pak. Kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah, terutama mendapatkan bulan suci Ramadan, belum tentu kita dapat tahun depan. Betul kira-kira? Belum tentu kita dapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Yang Ramadan ini saja masih 10 hari, belum tentu idapi. Makanya tampakan jaki memang ni pilodo ngeta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Opo pada piri lalu kak kasih bulan Ramalan. Iya, pada piri lalu kak kasih. Tapi ko ya tambah cede. Opo ngaleka kasih di singa watanga pasuku ibadahku bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ajak kam mana terima tonga pak dongat tapuangi Allah purata moman resubu na tumate apa pak dongat maka pada piri kak cesoro deh ilau kasih maka de opuang pada piri kak na ule pas suku-suku ibadahku selama bulan suci Ramadan. Kok pasti ramalama tu milodo opa pada piri kak kasih ramalama mundrie. Makoro Pak. Makoko pakuragata tumilo 2 mi ripongan Allah Ta'ala na pada piriki ulang ramalan. Karena salah satu yang bisa merubah takdir manusia itu adalah doa. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Toma-toma lebih ke kadir. Karena meloki pakalah maka ya kuragai mewai rumah sabarye naturikalah. Ya, kega carana natu pakala, nomor sidi pakaraji puange, nomor 2 digaga puasa liwana, ong Allah Taala, yang ketiga Nabi Muhammad suruh matapet na puange akacera sukuna atau matapet, kemudian yang ketiga loki patatos sempajang. Loki patatong sempajang. Kode papalet tulay oko masigi oko to na bolata. Di apo to ko bolata oko ki galungi oko to ni galungi. Kode papalet tulay salaiwi anrota dapi masigi. Tapi mohon maaf ini juga berat Pak. Dek na pada riolo pitawe makokoy. Toh? Iya riolo pitawe Pak. Wat dion rima berjama. On rolon na Pak. Pitawe riolo. Tuh maku betul biasa kumanya. Iya. Riolo Pak pitawe wat dion rima berjama. Iya makoke kotu sidup ada itu mak jama ang kesempung. Betul tidak?
Aga pakuro ke nalino. Ha? Ke nalino. Yang lebih parah kotannya alena pun nagalung marumatomi. Ha? Marumami. Amakan ang kamana mako mukela kelep kolong itu galungnya. Natanya to galungmu. Siaga to waselena. Maga poroko makada itu ibali galungin ade maka galaka ki. Kende kisi runtu. Okko tangana. Lo kege pitau. Anyai. Jadi apa sih boleh pigau? Nah kada tu maki gua si pitau. Hah? Iya, ya ki gua si rekeng. Ya lainnya. Jadi niga terai niga capuk ini niga otomatu maki buai memang. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal iro ini melo turi lebo natane aga Pak. Melo mi tuo manyamang. Kamak kada mi tawe bajai serina pitawumu. Dena kada tarai pitawe. Kamak berde. Tapi ya, mohon maaf. Inilah kadang kelemahan kita berpikir. Kadang mencari keuntungan sesaat, tapi merusak segalanya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama lebih kengkadir. Okkoton itu irita, magi na tak bolo-bolo barakae. Ya. Salah sidina, maka dia puan Allah ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nareko angkamana ni pakampungi makanja tepena napa tak buka ibarakai pong Allah Ta'ala pole langi neni pole tanai. Ini Bapak Ibu sekalian. Ia ko barakat na nalangi pole Pak. No ibosi baraka. Tika baraka. Magi Pak. Pastika bersemangat mana tahu lo sampai jama-jama linona. Ya. Pole bosi baraka. Magi ia pinabosi na rekona perluangi. Ya. Bosi sidana dene ia makasulangi. Tetapi ia mapa di tanah-tanangi. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pole anginnya angin sepoi-sepoi. Angin mapa cakarudu eri tengah soe. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Narek ku tak bukai barakai pole ripuangi pole rilangi dan ia putanangi. Insya Allah Pak. Kita akan rasakan mungkin cek dek mi ilawi, cek dek mi yuma, tetapi masa gena ipake tuo sekeluarga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi masalah, make gak tahu dena tapeki puangi, kigami pele na tapeki, tahu acai mi, ya, kigami na tapeki racunge. Kega na tapaki BBA maka ada bibi unggul racun super kama korpa tapi nalupai maka ada namo agamu pakai koton na puelo ipuangi mustahil terjadi. Betul tidak? Supaya yang mustahil bisa tercapai apa caranya? Dekati yang memiliki segalanya. Dekati yang memiliki segalanya. Bagaimana caranya? 1, asam pajaki. Yang kedua, kuramalangi apuasaki. Yang ketiga, narikota dapi ramalang akamajasa kaki. Ya. Seketa, sekepitara. Ya ko daleta waramparata nadapilun ramalas si pasakereng pasusak keki waramparan. Bapak Ibu sekalian, dia pala nasi dapirang asida kaki macipi mopi minimal
asal ngaja na angin-angin. Kegiasa na angin-angin. Waktu na kubolana 100 bumi na sumbangan. Makumolo kedo na kada megala dai kapang. 50 na. Makumo na angin balito ni otana na kada numer megato 20 na. Ya. Tapi iro di na bawa angka di 2 sebu, angka di 5 sebu, angka di 10 sebu. Nah sabak na niya kangi 20 sebu oku palawangan akhirnya letu masigi na kena kipas angin. Siaga menimatu tama celengan? Hah? Iya kau makan jai tepat na tatai 20. Tapi kau nak kena angin-angin. Ya. Tapi tidak gerik besata. Tidak gerik besata. Kira-kira ya kong kadita. Kong kadita. Si di juta si ratu. Siageta sumbangan. Si di juta atau si ratu Oh si ratu. Ya. Ya kong kadita si di juta si ratu 50 tapi masuk mantu ko masigi siagem masuk 50. Iya, 50 ya mani. Nah kena angin-angin ro. Kena ni angin-angin. Mestina pede mega dalena pede mega na sumbangan. Magi nangka pede mega dalena pede. Tapi iya si rubaya upo pa makada angkaro kongka. Iya. Daripada desisa ga ipasandreban ni ripuang yang kada tanah podo ya roce de ikhlas. Amin. Nak baraka dalena insyaallah. Tapi yakin 1000 yakin Pak Ibu ya komelo kilolonga mega. Ya. Na cek de mi impigau harapa romege lolonga ga. Meki mega talolongan. Na cek de mi tapigau. Tulemoro mega kira-kira talolongan. Melo ki naturungi pa kampung na makutu ki turung. Naturungi mo kiro tawe pa masara ki. Oh. Iya. Ini tama-tama lebih kadir. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang sering terjadi. Nah maka dia puangi, wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Dia ko pigau ko de cece de wala maga cede na. Tapi persoalannya maje nang ka cede emelo yola na tumelo mega. Kamakaro de. Na itu mitine suruh ki mak bere mega na sebab mega memang to dalle talolongan. Ko cede kais detone suruh ki mega. Ia mine suruh ki mega ko mega tu talolongan. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba negara seka ya seka orang perang ya. Siaga pasti ko gabos tas. 20 karung masuk sidi berarti ku 10 karung si tengah karung. Kamu karung. Ia komelo ki mega tapasu seke. Napa mega ita lupa. Kamu karung toh? Berarti yang ko si ratu karung berarti 5 karung. Tapi meka makutana o koto madalo angka na rotau madalo pura mapasu seke si ratu karung lupa pak nak berengi 5 karung. O paling dukarim masalahnya makoi pae. Ia roko seka, ia mituna seka ko genai. Ustaz de? Ia mina seka ko genai. Nah sebab ia mina suku ko genai agagai. Ya kode na gena seka ga. Iya, inarana sa ustaz akada
Kotanya seke. Kotanya seke reke. Kotanya reke wake. Kotanya wake keke. Ke Eropa. Padahal pura ipaha pa maka da iya ko pura ipasuna porio ipuangi iya na tuna sele ipuangi. Ya. Tapi magampala ada miji pa ko tiaki dupa wasele mega ilodo kiripuang tiaki mapasusa ka mega magampala ada mi ilo kiripuang ala talo opuang aja na mego dupa. Diga makara. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu di waktu. Ya mudah-mudahan tudah ngata cinam pariwatu mohon maaf dega kataku pamelo solangi atita pikirata de melo mak siuraga-raga ride cengin pigau na purio puangi na purio ti puangi sinin na yakuragaye na sabari na bukar kilala madece na tu salam tu pada salama na tu mopa na tu pakala rilal na tu tonga lebih seremoni na pong Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, semoga Allah meridai lebih dan Quran junjungan Nurul Kalam. Allah marhamna bil Quran, Allah madahil jannah bi syafatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.